fejn dek mwir Mater Dei, tħalt? Xieġifiri? Tħalt? Tħalt fej? Ara dan, u tifimni. Miftuħ tħalt. Ir-riklam tal-Mater Dei. Għajnek xieġifiri, issa li fataħ il-Mater Dei tixtina nidħu ġo fih? Min jaf mi għati uħsieba dil-bicċa xol. Isek ftaħ ċimiterju u tamel riklam miftuħ. Int fint? Ej ħamuru nsibu l-min responsabli għallaraw dal-għaref ta' salamu. Tlaqna. We went for a stroll. She said, look, that's a bull, and that's a cow, and that's a sow, and that's a boar. And just look at that Joe. I said, Bianca, I know. She said, well, what you want to tread in it for? By the barn door, we lay down in the straw, and she said that she gave my hand a squeeze. Would you like a roll in the hay? And I said, okay. She said, do you want fish paste or cheese? Oh, lovely Bianca, big fat Bianca like a peach on an apricot tree. Jason, fejn tinsab, Jason? Mur jieħdu Ej, xintejt? u mux dak Live on air, jas. uħsib ta' kampanja. Jason, ikkalma, please, ġara għalek. Dak li uħsib il-Mater Dei, l-kampanja marrit blebda modi ħalli l-intervista. U tafx għalli li ma jmurx Ej! għalli lu mandux xieġjaħli ma ftit pupi bla sens. Pupi bla sens. Għandek naber tijaw? Ej, Vandi, ċempillu. Abduna, please. Li, melx namel, għajjarni pupu, jien għattajjartu homo sapiens li ilu. Raġun, għandek raġun. Abduni miegħu. Tieħ. Għalli fidi. Tieħ. Hello, Mr. Chris, please. Chris, you know? Hi, Joshua unek minn Teletubi. Chris, provajna naħdu l kommentri gwart il-kampanja ta' Mater Dei. Tali, da. Insomma, għanajdi l-ek jissamel allura la ma tix tibqa fuq il-telefon. Aħna maħnix sempliciment pupi, vera pupi, ma maħnix sempliciment pupi, all right? U jek mandekx ħiġ taħli maħna, mux sew laqqas, all right? U qed neżigu li tidbatilna skuża. Ġejjarna pupi. Għax aħna qatt ma jarni homo sapiens lilu. Dem jekk jaf xi ġifieri.